Gost intervjua jedan je pravnik, novinar, pjesnik, političar. Rođen je u Travniku, živi i radi u Sarajevu. Različitosti koje susreće i s njima živi u Bosni i Hercegovini smatra privilegijom. Jedan je od rijetkih parlamentaraca u Bosni i Hercegovini koga su u Skupštini fizički napali. Staložen i miran čak i kad ga vrijeđaju na nacionalnoj osnovi. 8 godina proveo je u federalnom parlamentu. Prvi put na ovim izborima dobio je mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Nadam se da je ovo početak jedne nove Bosne i Hercegovine i da će taj talas krenuti iz Sarajeva i proširiti se dalje, kaže Predrag Kojović. Dijele nas desetinama godina. Predrag Kojović predsjednik je naše stranke od 2015. Na tek održanim izborima stranka je ostvarila najbolji rezultat do sada. Ponosan sam na poruku koju smo nosili u ovoj kampanji. Ponosan sam na ton i ponašanje svih naših kandidata. U stranci koju danas vodi počeo je svoj politički angažman. Često je okarakterisana kao drugačija, ali i kao lokalna, Sarajevo-centrična, elitistička. Nakon izbora najavili su principijelan pristup pregovorima o eventualnom ulasku u vlast. Naša stranka je stranka koja se bori protiv nacionalizma i zadnja stvar koju želi da uradi jeste da radi sa strankama za koje smatra da su odgovorne za stanje u kojem se zemlja nalazi. A pitanje nacionalnosti u Bosni i Hercegovini, barem u političkom životu, izgleda nije moguće izbjeći. Tako ni Kojoviću kao predstavniku, kasnije i predsjedniku stranke, koja insistira na konceptu građanstva i zajedništva. Ovako je reagovao na prozivke i uvrede pojedinih kolega iz skupštinskih klupa nakon inicijative naše stranke da se poništi odluka o imenovanju osnovne škole po Mustafi Busuladžiću. Da se zovem Asim ili Rasim, mogao sam biti u Minhenu, mogao sam ukrasti 1 milion maraka iz budžeta i nikad niko ne bi dovodio u pitanje moju ljubav prema zemlji u kojoj sam rođen. Ali pošto se zovem Predrag, to se može. A u tim klupama proveo je 2 uzastopna mandata. Zastupnik u Sarajevskoj kantonalnoj skupštini te delegat u Federalnom domu naroda je od 2010. U tom periodu spominjan i kao mandatar za sastav kantonalne vlade. I tada su primjedbe na njegov račun uglavnom bile obojene notama nacionalizma. A Kojović se javno i često protivi, kako se to često kaže, nacionalnim torovima, diskriminaciji, zalaže za građanska prava i građansku državu. Njegova je stranka jedna od rijetkih koje su na upit jednog portala tokom izborne kampanje izjavile da bi podržale prava LGBT zajednice. Uz još nekoliko novinara, policajaca i posjetitelja, napadnut je tokom prvog Kvir festivala u Sarajevu 2008. Napade, i to ne samo verbalne prirode, doživio je i u Skupštini. On je mene napao s leđa, kako i priliči takvoj vrsti ljudi i tako da ja zaista ne znam, mislim, u smislu detalja što se desilo. Predrag Kojović je diplomirani pravnik, dugogodišnji novinar. Radio je za Reuters, izvještavao s ratišta, nakon rata živio u Americi. Nerijetko ističe svoj patriotizam, Bosnu i Hercegovinu kao jedinu domovinu. Na opštim izborima 2018. godine osvojio je mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.